getaseni gienso kono basemera kwana na kwabere ko gutwara uburigeria boro buya kigima nabo igori tukori toereru nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana mayahe kero kire kitariki 15 na ibere cyumutinyo gatatu umwako yiga obwekiri bubere 25 noyomo ensane yamo yabona mugoro baikaransa oike elinde tosange asobwamo gochaka bono iga goika omwelio nyoro mwanchi umurigeria yonsi nabo ko yabwate gwetera sensemeri mitandao Facebook nabo igo YouTube nabo iga sensemeri ya TikTok gwetera Ensoko TV ilitrene Kerubo Frida ni gotokubwatenere Brian Achaka Felistas Kabendi Kelvin Mogoi nabo igo Barnabas Sondaria soko ne kyabna chibicha neliogi lya gwikira sole asenchira yabene kondo mwanchi umurigeria toskale gwetana ndasege keke kerebosyo elinde tosanga manga asenchira yewekirano. Karibu sana mwanchi umurigeria tosanga suwa mugochaka bono iga goika omwelio kuyachaka maya yebire bigani goto kuyachaka kurwa sorgongo rwa gusi asengo kumanya no moroki gwa bwekosi yobo Teresa Barakonyari wo mwako mutangani ase University ya Pwani oyo kurokora sekenyoro kya muruga ewodi ya Bosamaro ensemo yebungi ya West Mugrango nigasabire abaraye mona basamalia komokonya eliagendere na masomaye Barakonyari oyore gose oyoise aromuko nigo aganire kishiringi kiribu 50 kere semester ichichitaiyo hamona ngina hagokore konda iyo tanyare gwakana efisi yo nigasabire umugabana wi county ya Nyamira Amos Nyaribo umuseneta Okongo Mugeni mubunga West Mugrango Steven Mugaka MCA Charles Keganda Dekrekyo Yagi Rogers Muturi komokonya akore amasomaye Samali tangoro kubara Kengo Nyari seitele Bosamaro kino mwanafunzi Pwani University first year na gukora nursing ase familia ane akini iro botaka tato mindaro muko mamo mintone chikonda gukora recently no ndesiko singenjoye ostulago chibasche school ane lenti nyomba abana igete school komena na no Islamu akarambe kamwae kono singenjo ndabwato weso wakane lent ne ndagera ante bibona asi kile tingonyara kabera nae oso makwane onso ametukia nginda secondary school muibuli one school go na management ye school ya chite karora my status changa actually tinga kanetino ane siringe school nabona somete without paying anything aseli tenkorukwa onyali umwenga enka Bosamaro muruga asu maine nje no muko timbuati wochio na nyuma wose kameli timbuati borimo asu maine no embona ingo zabanya sai oyo bwata amabira ali akondorera arorero umwana uyo bakyankonya umwana uyo era kigo konya kuchimo akia amusinyariu kabana gaki nyasaira nyoko boko kwa umageka onkonya rumwana nabaigo mochumbo ito alirie gocha suri mwana ne onkonyere umwana uyu nabaigo Rogers asabire gaki oyo igwete birero byane gaki timbuati kende naboinde iga nonyene nonye nazemenyete igokora ukogoro iga kwatacha gaki kumuranje monkonye ibona ari biboja simole manyare gonkonya nonya bana na bakiniti na bakiniriti oboko ibona ari ngikwenda contractor nkonyora nani zikiri sana na gwebese naicha ndanyore tina bongwendo ndi onga nani ndagira na baleta na bakiniri
abo bari batano lakini abakineire obotaka Nyasaye okonyire paraki wetire esukuru chibese chamburire ngo mwirire esukuru akinari gosaba timbwati njirende yonsi bwana kende ngeyo nonye timbwati chae timbwati singobeka nonye suguma kuding na masomo ane serikali ekongakanira ekela serikali yangakanire yongwa kana 50,000 after ekela serikali yangakanire help na kiregento chimbwati besa nonye siling akina chiri motu yeino ngolgyo bokonye Kutigana nayo nagosoa samangana arengete oburimi kubatikana no kwemurungani kwa barimi hebekemerigie chae igoro yoko nachwa ekire yamo ye chae yabo okoba yebirengo byobunyu nigo bono aba director bayimukire getambukero yoko basemia abarimi bonzi asichitundu bali ikikirerete okonachwa wekireyo nabo igoko basemia buna babwenerete ko yerinda echae yabo ilietwale obuya nabo igo ligesaligia nonya nabo nigo bairira buna obone bwechae gochia ase chinse chesko anena sensemeri ya Iran kubatikana no kungusana nabo igo chisegi chigenderete ase chinse cyo egendo gyatangire okogenderera kubunchirilia Kwa sasa tunaona matatizo iko Middle East. Irani ilikuwa ile inchi ilikuwa inanunua chai yetu. Chai yetu inaenda Dubai. Chai yetu inaenda Saudi Arabia. Chai yetu inaenda Qatar. Hapo kwote ndio tuko na matatizo ya President Trump na Israeli wanapigana na Iran. Sasa hiyo imefunga isile njia za meli, imefunga wale ambao wangetaka kununua chai yetu. Kwa hivyo tunaona itakuwa tatizo na tunaomba hii vita ikwishe. Ndio wakulima wetu tuendelee kuuza chai yetu ng'ambo na tuendelee kupata pesa ili ndio mpate pesa ya kutosha na inji yetu ipate foreign exchange for use in the country. Tunaomba inji sote katika dunia hii sile sina uwezo mkubwa washawishi Trump, washawishi Israel waache hii vita ambayo inatuletea matatizo katika ukulima wa chai. Kwa sasa nimeona chai ilikuwa chini sana katika Itumbe Tea Factory, lakini sasa imeenda. Nimeona statistics inasema tutaweza fika 75,000 kilos per day. Na iko wakati tulifika. Nyamache ilikuwa chini sana, lakini sasa imefika 35,000 kilos per day. Kwa hivyo kwa wahimiza wafanye bidii kuleta chai mingi katika factory. Wakome kupeleka chai katika hii factory za soko huru. Kwa sababu tumeongeza pesa ya mwezi. Walikuwa wanapata pesa shilingi 24, tumeweka shilingi 2 na sasa imefika shilingi 26. Na wakulima unajua ubaya wapige hesabu hii simple maths. Ukiwa na kilo 200 na unalipwa shilingi 26 pa kilo, utakuwa na shilingi 5,000 kwa bank. Ukichuna chai kilo 400 uko na 10,000 kwa bank. Sasa hata wewe umekuwa kama mwalimu, kama karani, ule anafika mwisho wa mwezi, anabeba kikapu, anaenda kutoa pesa kwa bank. Iko hakuna mmea mwingine katika Kisii ile ambao unaenda kutoa pesa kwa banki kwa mwezi. Mimi niko na avocado hasa ile wanasema tupande. Mimi napatanga mtu anakuja mara 2 kwa mwaka. Ndizi niko naye hapa. Ndizi mtu anakuja siku moja, anatoa, inaenda wiki 2, anakuja tena kutoa moja. Kwa hivyo chai ni kitu cha maana.
Tigana nayo na gusika bosio segeto nigo yabikire gucia ase abasae abo abange baba bakora ikirasi ge 12 omwaka oyeta munanere buya basoe asokwenyorera chikosi cy'ububundi iri kwenyorera obumanyi libaga lyo kobera nka okwana omworoki omonene w'eskuru y'obubundi ya Nyamira James Baswiti okwana ase skuru iyo nigatebire buna eserikali nigere nekirenga yokolika aboroki gwa milioni 2 gucia ase chiskuru ekyo cy'ububundi likorosia ense here chikampani chiekerero serikali nige gusira aborokigwa bichitive tasoko bakanera school fees na gutumanya mulikito Steven Nyarike embunde ekiro serikali enene iri nekirenga kyogosegetana gosemia basae gwesoya ase chikosi cy'obubundi ase goikabono erigetie aboroki wa milioni 2 eriogo chichase chikuru eky'obubundi nigo ase skuru ya Nyamira National Polytechnic inse yomo chief principal James Kinara Basweti ene kiriogo kina kwa aboroki wa bari no kogania komenta chikosi cy'obubundi. Happy to be associated na Nyamira National Poly because asitwanyorete yarenge na abanafunzi 1600 bonoiga twaikire abanafunzi 3850 nande goiko mutinyo yo gatano nkorenge na twaso goika abana karibu 5000 ntebe asobwenge nga serikali ya bottom up transformation agenda ya Mheshimiwa William Ruto ni anjete sana amangana ya iga technical institutions na ende etobwate target ya recruit 2 million trainees as omwaka oyo iga neyo tugakonywa na Interior Ministry as Office of the President ekoba involved okora marketing na komenta abana as technical institutions. Nigekireki Basweti abwatukire kurenene gocha aboroki wa bari abaikaransa gotembwa form 4 abagareti gosoa chikosi cy'obubundi nekina nkweso yana ni abare ne chikosi cy'obubundi cyo kibwate konyora emeremo ya bwango hanene mono boigo mworoki wa gotwara chinguru cyo gwetenera bene asaba iboli baito balia bale ase ime ya Gusii Nyamira County na Kisii County egendo ndatebenkelinga abana bali bakolete form 4 umwaka olio era amatemu abasoka in the month of January mo basoko batiga babere isiko ma abana baino bajiche basome nande buna bagoja basoma mumanyetenge serikali nkobekero koboko asoko bakanere fees whether as scholarship whether as help na whether as capitation. Nyamira National Polytechnic gochaka kubwamano kabisa ere skuru enene bonega muna tokwana ase Nyamira County banya university terachaka bona ni ntutoire teribaga torateba ngani twabanene mano ese skuru enene kabisa ese county ya Nyamira kubwatekana nayo asense ya Kenya yuerigereti hamangana yechisemi chokoboko igosegeto yabekirwe nga nerebu yaboroki wamba bera isko asikorende bende jiskuru ao chububundi eri kwenyorera SME because as a country we got the technical and the skilled manpower industrialization yakoba rahisi na Kenya we want it to be a first world industrial country eyo eranya arekane wetera asogo train aba Kenya komanya industrial skills. Asensemo yaborokiwa bari banyore chisemi echiga. We had a lot of challenges back then, but after the administration came in to ongeleshwa, the students will understand even if the fee it was high. Right now we thank the government actually because modularized masomo imesharudishwa chini school fees. Fanya practical mingi na after the practicals huwa tunapata several skills zenye zinatu favor huku nje. Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Miamano sana umulikito Steven Nyarike Mbonde asogo twariganiria oroboti orwe
Oskabusio yokabeire omaseneta omochore Gloria Oruoba ni gamwegereire yokulige kirugo ky'oborai bwense Dr. Fred Matiang'i asekeria gotabuna nokoramwa korwa ase omorai bwense Dr. William Ruto. Oruoba ni gatebire buna enkwana y'omorai bwense ni gekorokia enchera chaitabagusi asabo igamochire konererigwa we body ekora enyagitari nene ya Nairobi iyo koragwa nabagusi. Torama mnabagusi. Yani tuko na kiongozi wetu anaitwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Omonene bwense korumande mpaka mande. Kazi ni kututukana sisi mnabagusi. Yani omuntu huyu it is like anachukia maneno ya Wakisi kabisa. Sisi kama jamii ya Wakisi tunashangaa sana. Toko igu tobwate buna viongozi gava koteba buna tutam inki. Yani wewe umekaa kwa kiti yako, kiongozi wa jamii yako anatukanwa na mtu ambaye mnafuata kama mjinga. Babo Silvana Sosoro, babo Nyakundi, mubwate muzibati naende yako ku Esio Kenyuri ati are humble na kiongozi wetu anatukana, alafu mnafuata yule anatukana kiongozi wetu. Sisi tunakula matoke ya Kisii. Naende Fred akawatevuna, yeye hajaomba chakula kutoka kwa bibi ya mtu. Lakini ile kitu imeniuma sana. Mtu ambaye anachukia Wakisi agaturusukoru parliament inchego senate na ringi wakaandusi. Wakaingia wametoa wengine as executive. The other day Moisonde nkaigubuna amangana ya Nairobi hospital gose na wagusiba chisegi bakwa gusiga omonene bwense tatagetia mangana ya borusi kabisa hataki. Na ndio maana nikisikia mkisia akisema wacha tufuate oyugose are hambo oyugose inki oyugose Silvana sewi how tutafuata haje viongozi ambao wanafuata yule ambaye anatukana kiongozi wetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Gakiabarusi Rorango ebintebi. It is wrong for a presidential candidate to go out there chisegi bakorigi. Tafadhali abarusi, muangalie wale ambao wanasimama na community, wanasimama na jamii. Tuko na watu wanasimama na jamii, musimame na hao. Ebinte moko korabuna tutam gose development gose inki ya gapi. Mtu yote ambaye hafuati kiongozi wetu Dr. Fred Okengo Matiang'i, tafadhali tunasema one time. Morai bwense litkolia lero ni gatalera chinsemo chia Cheptais me county ya Bungoma hasabe kalige na lioboroso bwechiro ya Cheptais na koigora emerobelio hekobeka omorero ase chinsemecho oigo nigo ase chinkwana chiae aliachire chinyinge cha magenderero asaba menye ebe county yo Ruto ni gabaka kwaliganirwa nabarai korwa Sorgongo rwa Western anene mono omonogeri bwe bunge nene Moses Wetangula omusieso paranya mu bunge Didmas Barasa negati yabanda bange unagutumanye mulikito Edina Mora Ekerara sebirundo no mukia bwechitaro chiaye imeyense ochakia korata na kuigora magenderero ao unenchera yokwirania imyoyo y'abakenya bali basiririo kwegena serikali Omorai Ruto litukulia lero nigatalera chinsemo chia Cheptais county ya Bungoma aso kuigora na kubeka ligana lioboroso wechiro ya Cheptais na kurwa chira chinde cha magenderero kuhakikisha kwamba umeme umefika katika eneo letu la Kapsitet. Omorai Ruto nigabatebiri abamenyinga nigara chikobeka mure chinka boigona sobonchoreria bogokorekana erio bakore emeremo kibale noboremo no nyango ikabotuko. Stima ni ya muhimu sana kwa kila boma, ni kweli ama si kweli? Nyinyi mulinieleza ya kwamba hii Bungoma haina stima ya kutosha. Mulisema wananchi wengi stima haijafika kwao, ni kweli ama si kweli? Leo mimi niko hapa leo na niko na habari njema kwenu. Watu wa Bungoma, manyumba 26,000 mpya tunawawekea stima. Tumewapatia pesa ya serikali
bilioni 2.4 ya kuhakikisha kwamba manyumba 26,000 mpya inawekwa stima Mount Elgon na hapa Bungoma nzima. Tunaelewana? Na wakati tunaweka stima, manyumba inapata mataa, biashara inapata mahali ya kufanya, watu wa welding wanaendelea na biashara, watu wa maduka wanauza mpaka hata usiku. Umurairu Toboigo nigakwanira iguru y'umuruberio bwobochenu asaba burire abamenyi kwerikia na konyora ubugweni abo bosa kubwakonia chinibo chiabo ekero barwarire. Kila mmoja wenu ajiandikishe kwa SHA, ndio ukienda hospitali tuweze kuwa na mpango ya kukulipia gharama ya hospitali. Mumenisikia? Wangapi wamejiandikisha kwa SHA? Nione kwa mkono. Na wewe ambaye hujajiandikisha unangojea nani? Unangoja Yesu arudi? Uko na pesa ya kujilipia hospitali? Unataka kuuza shamba yako? Unataka kuuza ng'ombe yako? Kila mtu afanye nini? Ajiandikishe. Abarai barengeo kareo omonogeri bwebunge enene Wetangula nigakwanira igoro y'oburemi bw'ekikawa asatebire nga serikali ya rure mbusuro ya bosa abaremi baimukerere igoro na gusimeka ekemeri ekyo kirabaretere rigesarigiya. Wananchi wa Cheptais, nyinyi ni wakulima mashuhuri wa kahawa na tuko hapa na Mheshimiwa Oparanya anayesimamia kahawa. Tunataka kujenga mamilionea hapa Bungoma. Ukipanda kahawa eka 2 kwa bei ya sasa, kila mwaka utakuwa unavuna mamilioni. Sasa tunataka serikali ya Rais Ruto imepeana mbegu for free ya kupanda kahawa. Sasa turudie kupanda kahawa. Oparanya yuko hapa atakuja kuambia ili tuweze kuweka pesa kwa mfuko. Boigo nigabamenyi baburi gukubwate bibande nechikura eri bamuchore Ruto ase entunda ya kabire eri abakorera magenderera mange ase chinsemecho. Na Bungoma mnasemaje? Hebu nione tutam. Kuripoteria ATV Yansoko ireta Nedina Mura. Byakigima omwanche murigereria korwa sorboti rwaye Edina Mora nigotoko enyara libagari ogosoa aso mutima komoke igo tosiomia se chituka toskare ikegera ntorase keke kerbosio elinde togendera gukumanya amange. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi maiga yigokora magendero asinsemo awule chisemi obochenu oburimi amache obwoka chinyumba egati ya mange asentundeye omugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati bononiga okwarigania aso mugigo moneke gima bwoko bakirori aso kwarigani chitinga chokoroise chipara ime ye county ya Kisii umuigoyo nigora kurikana litukule Jumatano chitariki 17 cy'umutinyo gatatu bomwako yebwechiri Nemarugevere ne tano nomo uchakra chinsi sato chamambia ime yegeti gechikosori kia Gusii Stadium omomenyi Gusii etomo chagwikana somo digoyo obene kobakirori etaya nigegendrete boka botuko namoso. Asomro burigocha ububuremi n'obutugi ngakirya abakiriya yambo jabange megono takira abakiriya yambari jambo gondo yabantu rero igaba kobero bisi imete ko bisina ochi kawo chikasimekire abange mbacha eto toleka ainjo tato gorete ya tiko tokara kawe aya kurusiri roba ibokurunsa kurunsa mpaka igoroga ira butimbi wabutora chibuti ibere igoro Jumanne chinsebiri chabutuko Numuiroroye Jumatano chinsaisano nemo chiamubaso. Rimambi nari to kurushie right itande kurushie right ningi amasabali. Ya. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri itu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666665
3 gose turikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lya bene liyokoralia asegete senieke asoriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788 666662. Mrna nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ensoko TV. Bona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliochimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kigimo mwanchi umulielia na ndingo kwaligania asentunda ya kabere tokende gosanga asobwamo imeyamaya Ensoko TV. Chinga kechobo igo nigo muraiwense aikera na ime county ya Kakamega ase Asiolia morobeli obubwaga chibwe chinyomba cheliguli lense nanyana bo nigagikiria bamireli abe serikali asogo tuguterale omorobeli oyo chinga kyane kebuna nigo osirire abasaya bange konyora emirimo. Kuna kazi itakuja kukutafuta nyumbani kwako. Maisha ni kujituma. Maisha ni nini? Maisha ni nini? Kwani nyinyi mnaona nimesimama hapa si hata mimi najituma? Kwani ningekuwa hapa kama si mtu wa kujituma? Sasa mimi rais najituma na wewe si hata wewe ujitume? Ama ni aje my friends? Tunaelewana Kakamega? So mimi nawauliza, hii nchi yetu itabadilika tukiona na macho yetu. When I say we are going to change this country, we are moving Kenya to a first world country in our lifetime, I mean it because I know it is possible. We have the resources, we have the talent, we have the human capital to make Kenya a first world country in our generation. Alafu mnasikia wale watu wa akili kidogo ati wanasema watakuja kusimamisha hii mradi ya mambo ya manyumba. Wale ni mafala sana.
akili hawana, wako chini sana. Ama namna gani my friend? Mtu anasema anakuja kusimamia project kama hiyo, kichwa yake ni mzuri? Ni pala si pala huyo. Hawa vijana mamilioni wanafanya kazi kwa hii project, utawapeleka wapi? Watu wanaishi kwenye vitongoji duni, utawafanya nao nini? Tunajenga hizi manyumba kwa sababu Wakenya milioni 7 wanaishi kwenye slums. Ardhi yetu kubwa, watu wanakatakata shamba badala ya kuzalisha chakula, badala ya kuzalisha mimea. Tunaishi kule, mashamba inakuwa kidogo, haitoshi kuzalisha chakula, haitoshi mahali pa kuishi. Ndio tumesema tuwe na manyumba kama hii, watu wakuja waishi kwa magorofa, ile mashamba tuko naye tuzalishe chakula. Kakamega hoye! Kakamega hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee na hii kazi. Usikabusio muraibu kiama gia DCP Rigathi Gachagua niga mochiri muraibu ense asowe sonani anuguteneneri bw'inyagitari ya Nairobi asatebire nigere egati yemerobiri yae yokorigia kugora enyagitari iyo utoboigo kaukwana emya Bungoma chinga kichietaro yae ya magenderero nigatebire gwesonani kwaye asinyagitari iyo ngobwatikana no kuburia kurwa ase abanyagitari abo bamusabite obokonyi iri kwenekia enyagitari ngo twarere oboteneneri obuya murikito Linet Kema na robotiro Omurai wekiama gia DCP Rigathi Gachagua nigagenderere komocho murai wense William Ruto asoko gendera goswana na nyagitari ya Nairobi Hospital na goturubania obokoreri bwaye. There was a plan. That hospital is a limited company by guarantee. Gachagua gagukwana sama tanga ya moyoko mwene Margaret Wangui omonyaroka o Dr. George Kiongera oyo oromusanyoye asebunge ya Njoro nigatebire ekirenga kya Ruto no gukora amaontoreria asinyagitari yo erio anyore chishare. And William Ruto had sent the Attorney General to intimidate and coerce the directors to change the shareholders into shares so that they can buy those shares. Na saa ile imekuwa joto sana, walishika directors to intimidate them to cede that hospital to William Ruto and his people. But because Wakenya wamelalamika sana, sasa amepidua lugha leo akiwa Mount Elgon. Ruto oyora setaro ya magenderero orogongorwa Western asiri tukoria kabererero niga mochiria nsemo yo kwamerera serikali asokwene kia chingwana choborimo igoro yoko ni gwa kwenya gitari ya Nairobi Hospital. Those brainless opposition, they are just scavengers. Scavenging on any headline. Oh, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua, wacheni ujinga. Kagokwana asensemo ya Mount Elgon, Ruto niga tebire ogweswana na kwa ya senyagitari yo ngobwatikana no kobore kurwa saba nyagitari abo bamusabeto bokonyi eri kwene kenyagitari yo ngotwarere oboteneneri obuya erinde egenderere kurwa bokoreri asaba na inchi. As President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. Komenta nayo Gachagua niga tebire serikali nigo ewate deni ye bilioni yemo nugute yemo. Na kama unataka kusaidia Nairobi Hospital, the government, your government owes Nairobi Hospital 1.1 billion. Can you release that money to Nairobi Hospital? Hiyo ndio njia ya kusaidia Nairobi Hospital.
boigo niga kwaneiro kurindoriwa gwo kwenanwa kwe bibande anene muno asabasaya bwo barase chinsemo chiri chikageire koba cyo kwamireria serikali. Nimepata habari hapa Nakuru iko ubaguzi mambo ya vitambulisho. Jamii zingine zinapewa vitambulisho haraka. Jamii zingine zinawekewa vitambulisho mwezi 3, mwezi 4. Tunataka kuuliza Registrar of Persons to apply fairness and equity across Kenya, and no children of the right age to be allowed to get identity cards before mass voter registration so that they can participate in the next election. Ensoko TV, Ninche Linet Kemunto. Ase horo hekere wiki yiga nigo tukumurikira abanasunguzia nigo gosege egekundi ky'abanasunguzia nigo gyachete nekirunde kenene ase getikyo muziki imeyagusi maiga yogosira kwa Junior Isio sababu uyorenge heroti yo muziki imena isiko yagusi banasunguzia nigo yachagete egasunguzia ababugi bemeziki nengake yo ekabatinanya na kubaruta inse na barabo bakabwatera egetekyo goika omwaka bwekiri bubere na isano na iberekeranya gosira onsongo musongo eso etia samangana lengete siasa na boigo momanyi gosoa asensemo ya matatu bano nigo momanyi Kenyatta umurai wige kundi ekyo aigekire umuriro ekebembeli n'abanasunguzia ili gosamba egeti kyobobugi chingero na koirania oburuti bwabo ase ensemiyo merobeli y'abanasunguzia gosoa geti bono nigo yaikire ebirengo bigoro mono inere nkwana ya momanyi Kenyatta gocha ase umurikito Vincent Monda tima etenere nkiaba kusibanje ritasunguzi ko bwaje bandi chinde chonsi yipicha chagete korukari bona masu ali ngoboli gakinya saone umuntu nandama kuri umutandao sunguzi rero egasi yago sinyire wakorire oineri shabikiriana ekiara ne gwete bobena tinda moagento kirikonya tinda mobekere bintu biriko yanjete amonene bwe bandi ya Sungusia Edwin Momanyi Kenyatta nigakwenekia nyuma ya makweli koire na mbenene y'abatengi ababugi na boiga bateri byata kuri bandi ya Sungusia nigo bacheto mutimo ko mutambe ngakweru no murendire onsonga agakwa chebitanya moya agakwa omutengi one okoro kumotema agakwa oyo ndo okoro kutapiura ase agakwa oyo ndo okoro kwa omugere ore gontengere nere agasira enyaro kendere yare gontengere omugere okoro kuchoice nere agasira bono ngatangangare ngabana tkarende nchaka fresh bone kagera nkaira na nyuma korigere lina kingo chako bogima abantu abakwete mbale ngemeini ase moye pandi mono kabisa bono bakure agara abantu abakwete nekyora abatoira na nyuma because etwara kwanda kuchibosio bune team buna abana abamo togote bani gento ne tumanya inena ayeko bwaterite gabu na nyare bwaterite gaiga no ya bwaterite ga egente kekere standard iri totagete bono bagaku igoma tena olusio omuntu oyo mukuru gabo gati goike gabu yeti gare nendo so gutangangana ngaingo jakera oyo mobwiye kana bako gochana lakini abantu saba ase pandi ebwata abantu 14 bakure saba ngakiyoko kora ose goikosi ngakiyoko kora goikosi ngayogo jakera goikosi ngando kiyoko kora pono nende goikori amande bando bachakibuya omutimo koyo andake amashabiki nigarorire buna no mutimoko utari no moelio egento boigo kiagerera amashabiki na boigo bali banchite koigwa chingaro cha Sungusia okumia bakoboria buna ingai bachiete samareta ngo bonelia smaji ndo mochana sana asenje buna tuakina ko changora ngora tuakina enere pande tu materia ngenya mbira ko chagara bacha kete ke manguruma so Sungusia ngida ko kera banta bangari ko sire nao ege Sungusia ege ndana yale asenje bor jifanga seltine Sungusia na tu amae iko ndo no mochano Sungusia tigera ne chuna le pande tu ate ya mwanya ketinde enkoro tu akine tu amae amaleta Chris Ngoroko intuna wananchi banyamira nenda bagusi bado ndo andrata ko boli ngai Sungusia nyamira ya chete ege general ya lenge favorite aso mugusi Sungusia ndo akayirigeri chi function egero tu awatora matanga kero kendande Sungusia nero tu akarangiri
yaburudisha abageni mpaka manzi bono korusungusi eruo abante bagopoekana nini function igo intubura abananchi banyamira ntosabete sungusi irane ngorukudio kumugaka bandi asungusi arontu anyanjete kosaba onye nokobwa bairani asepa gwetera eriogiri nene rikobekwa se mitandao ciuchumbe cikoraga mumanyi bororo buna ateme sana erioka mashabiki ekibaganitie amashabiki ito ntagetare mamanye naki sungusi moyere tari ekuete buna abantu bagatana na sungusi yakwo mumanyi rero iga tantana sijui nini abantu abange aginta to kobata yaba gusia bonsi piese baga ese babeta oyo tuanjete no riogo tuomani lakini gona intu komanya torena nkiatoramera igone ngoma tara igwenyia ye pandi negieko gara akongora kuru mutandao nchembara tere chingoma baka mosinyo gotenga ekiwanjete nkeriokoria minki gekogara erange yonsi korasa mashabiki ekerogo tagete gotera amatera yoko kokyo umungina no mugaka nabasaye igoko twaro bonko bwo korengereria ebintu biri bionjokana ine ase mamanyete goeta gose biri bionjokana ine ensengima nakigekogera abantu bagwanje gentekyo oikobekera abantu egento kera abagoki igomba maite na sungusi ebintu agotera mbibwate chisemi umuntu akuya goki asengana yae mumanyi nigakwenekeria mashabiki buna obwansu bwa musiki bono ndikobole bali mukonya koboli nga isungusi ya chiete sungusi bado iko omwaka oyo ole bosio ende ngoba letera ne ngome ngiya ya Matiang'i una na letete ya nya chai 40 people na limora maana ki sungusi ntobuga tege ntogeko gokyo mugusi kerengaki tari tokogesia mangana etogo koregento ene tubababori na abumbu yakere mokigwete na ikere tutafanya kazi vizuri gwetera emechando amone meribo egocha musiabano nigakoboria abana bali nebiewa bamoikange onde bwensi mwana onde bwensi pwe gwete gotera uso gwete kobugie gita unege ngobugie miaka yonsi gakyo jiche nimbugata abalimu na nje buge kanu mwalimu nitakufunza tu hii kitu bono gaki umwana onde bwensi pwe gwete gotera onde bwensi gwete gotenga onde bwensi pwe gwete kobugie gita niko hapa mimi ni mwalimu omwario kegima nigatwiranirie chingaki cha Ford people yaenya gosera Simeon Nyachae kamoranje na ndi muna bono chikura chiri bosiga iga kage nabasoro ntokore gosori tokore gento keri tu akorerete Nyachae na intura litoko rusugo bosoku naki abagusino bagitora bake bagotochayana na ntoise ini kura chite nchisa ini na netoka tuwalenga abantu 10 lakini abantu bande bonsi bebatuonjete igo bagotosapote karitora bangaini upstairs bono nto base gotokana na bono ni ntuto ndito gwetagora bwana karichi beso korikoru lakini weke kora mino taliasenge nchonchendo mu ya mono korende no kobuwa kwa tatande moyo abairi na basani abana bange bakure korende no kobuwa kwa tatande moyo enairoreira yara mange tata gakinya saba seseni naende momayena ki bali amashabiki ito bali mogo sabera sungusia maya naende nyasaba seseni naende abamente nche Vincent Monda na kwalikaniri aya Imeyen Soko TV. Metinga mashabiki amange nabe gakogoka ekere bandi yabanasungusira be gekogororoka nabo igokwiranirira obokoreri bwabo konde byamana sano muliketo Vincent Monda ase okoroto obusanga ne bandi yo mwanchi muri gwikiraga abo nongo ikera moelio obokumulikira amangana maya ensa emo kulende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayona mange ne nyara senchera yobo ikirano enda kwegokera imirubilio aimigetaseni Giensoko Nchenkerubo Frida nigotogwa tenere Brian Chaka Felistas Kabendi na Boigo Barnabas Sondari amo na Kelvin Mogoi.